बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा हरि हरि नैऋत्य दिशामा हरि हरि पश्चिम दिशामा कालिका माईले तिरपाला पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ पश्चिम दिशाकी कालिका माई वायव्य दिशामा जाऊ वायव्य दिशामा मिर्गवाहिनीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि वायव्य दिशामा मिर्गवाहिनीले तिरपाला वायव्य दिशाकी मिर्गवाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ वायव्य दिशाकी मिर्गवाहिनी उत्तर दिशामा जाऊ उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि उत्तर दिशामा कौमारी देवीले तिरपाला
दसैँकी साझाउ माता लैकी वैष्णवी देवी दसैँकी साझाउ दसैँ दिशामा सामुना माइले कृपा लगाऊ हरि हरि दसैँ दिशामा सामुना माइले कृपा लगाऊ उनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती 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 आरती उनै देवी माथि दसैँ दिशा 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 आरती